lezi ngubo mlungu wami sizozenza. Ungangithi wena uthi angiphathi angazi ukuthi ngiphathileni ingubo ngoba kufanele usebenze mina ingubo. Sosiza ngoba phela isathatha ithiza nathi ngoba uzobugqoka ezolo ubungahambi inqunu akithi ngoba ungahamba so uyabona le nto mlungu wami kufuneka ukuthi ngiclean kahle iphele yonke le shop sinalo usehlasini umuzi kuphela wonke nalomkhuhlane angathiwa mina kodwa ke bongayi yawo nje bong indaba yakho ungiphalazisa wena iyangikhathaza yabo moya aphele inyanga manje usho lonke into manje angeke 25 liter wembiza akithi labantu uzobuhlangana lapha igege bengakazi impandla kuba khulunywa lapana khulunywa befile ngikhiphe yonke mina lokungcolo ngaphathi ngikhiphe sonke isigcini isidina lengaphathi ngikhiphe sonke isigcini isidina lesistrife lesizabona kube clean ufike umhlophe Bongo nalapha emsebenzini reporting naye yabheda yabathatha ifurniture abelungintsha iceke izayembe eqonde yasekitchen akazi kwasekwenze njani kuthiwa imoto yahlehla isalayisha kwawuyifurniture yaphu kwenze njani kuthiwa imoto yahlehla isalayisha kwawuyifurniture yaphu angisazi isimo sadrive ukuthi wasesekutheni manje esiwazi ukuthi ngathi imoto ayilayishe ngemisima into oyidingayo nje ukuthi unyusele esikhundleni inkinga yebhonga uvela unyuse kufanele ube indoda eqotho ngize ngifisa ukuthi ngangcobe ngavela ngahlala ngiyi-sales rep nginje yabona uzothola imali yabona lo obaqhamukile izangize uzovele uzothi mawuqhamuka nje ovele batatazela ila ke abakhuluma khona izinto akhe bengayiqondi noma uthanda ukuncenza ke kancane kodwa manje ubukhala nje ke phumzulu bathi ukuthi ufaka kancane ufaka kakhulu laba abahamba bazothi noma bebona bonke awu sebebona bonke ababakho manje kwebhonga usho ya kaseshe ngempela wena waqanje ukuba inyanga lo ngiyabuza phongo kuthiwa abantu abayinyanga kufanele bahambe bayongena phakathi emadamini angazi bahlala neinyoka ngoba inyoka suke ziyidlozi nomuntu uyahamba yothwasa athele ngegazi lembuzi angazi ngizithiwa wena wenza leyo ngayenza mlungu angangakafiki ukuzohlala lana ushuthi ngaye wenza ngisemncane kancane ngangila ko3 yabona ngaphesha kwemfolozi ngahlala khona edamini iminyaka neminyaka neinyoka nayo yonke into neyingwenya imbuzi mlungu wami ukuthi nje no3 ngisemncane kakhulu ngukho khofu 3 phoko phela ngeke bonke ingane no3 lo ngane safaka inake kusho ukuthi lento ngazalwa nayo usebenze lo uzosebenza ukuncedise lo uyabona nje uma siqedile lo uvela abahleke bavele bathi baqhamuke bavele bahleke bangaze bafika wonke bathi damati awushaye bambeka na uthanda ubaba bathi ngizosisa ya usukuma ngako imithi esizuyifuna ukwenza izinto mina nakho usali mala onja qinisele indlela empumelelo ninamefa nakho umntu right ufufuzela noma uthelele khona lapho lezolunga yabo makusikhathi ukhupha ngalokukhupha yompepho leyo bona nje basishisa awungeke phongo ngathi akusiyona impepho le iyona uyayibona njoba ishunqa nje angithi bengazi ukuthi uyeza sengithi ngiyayilungisela ibambe kahle yabona nje basuyishunqisa njena futhi sesenza ukuthi banguthi babeqhamuka uyaqhamuka inenzo uyingapha ngishunqa sekusakhala ngeze uthi yabona ngabe uqhamuka amabhadi la yabona nje uphumba iyaleni ihamba nawo amabhadi ahamba nalentuthu intuthu nje like keep wona amabhadi nje ubwazi imlungu wami ke aqale inyaweni ngoba phela nginyathela wona manihamba la esiqala ngazi ngaphathi kwemlenze ngeke kwazi aqhama ngendlela eziningi ingubo lezi ke phela izona kufanele ukuba usebenza mina ingubo zami phela bazokubona ingubo lezi kufuneka yonke into isetshenzwe nakho ke usakahle impela uzahle impela nami ngiyawuzithanda uba namandla phinda but leyo nto yabona nje ukuthi usunuka kanje na akusafuneki ukuthinta amanzi awungeke phela usho ukuthi mina ngizoya emsebenzini ngingagezile usafuneka ikona lokho uyofuna lo msebenzi noma cha nabo kufanele uhambe kanjani impela awuzwe yena ingubo zami seyinuke ngathi ibiltong kulungile nabo kufanele uhambe kanjani impela
awuzwe nengubo zami seyinuke ngathi ibiltong kulungile Shubo, angekho lathi kazinakho obohlalo khala njalo yadayisa yakhulisa isikhathi sababelifona Wathemba kunento enganoki kahle la endlini yazi inuku sokweqaqa Kapha niyayibenza mana kanjalo Wathemba kunama-foam bath ngale engiwathengile e-bathroom ne ngicela ukuthi uyogeza ugcobise ama-lotions lawo anama-perfume yazi awuthi kancane ngicela ukuthi usebenzise nali thawulo eliqini hayi buyi mina ngiright gaba angidinge mathawula angidinge mafoni ngiright nje anahlengi ukungeni uthembelelo yini awusho awungeke kancane awungitshela ukuthi nginuka iqaqa Sengibonile yini awutshela? Thuma ukugqoke i-shirt unuka kanje lento enginuka iqholo zendoda zesintu lezi ezinuka la mina Themba kodwa lento inuka owathi intuthu exactly yabo buyi ukhuluma nendoda indoda idla inyama yenziwa ngomlilo umlilo ufakwa izinkuni zenza intuthu ingakho nginuka intuthu bese ufuna ke emsebenzini unuka kanje Themba lalelwe buyi mina ngindoda fanele nginuke indoda umuntu wesifazane fanele anuke izimbali finish and glove kodwa Themba yazi uyathanda nje ukubukisa ngami ngaso sonke isikhathi noma emsebenzini akufanele kube khona into e-right nje oyigqokayo yilokho kuyangixaka nje ukuthi into yakho ufuna ukwenzani into e-right yabona hayi izwe akufanele kube khona into e-right nje oyigqokayo yilokho kuyangixaka nje ukuthi into yakho ufuna ukwenzani into e-right yabona hayi izwe ubale hoy Oy ubale ozongihlupha la Hayibo Wema akuyona indawo zokubika isisu la okay lalela ngisukwana akuyona indawo zokubika isisu le yabona yaphule isisu sakho fana ngabe kade wasibika ngazi buhlaleni sonke lesikhathi awushonga sonke lesikhathi lalela ntombazana uzoshona phansi ngomgwaqo yes mawufika lapha nje kwirindi uzothatha left right mawufika lapho mase ushona phansi ngomgwaqo mawusho ngomgwaqo uzofica abafana behleli lapha mase uthi right mawufika bona kancane nje ubayeke badlala ibhola lapha mase uthi left right okay nazo ntombazana hambe kahle yini ntombazana yini nkosenjani Hey, manje ukhalela ntombazana. Awuthi kuyisikhathi. Isikhathi sani? Ntombazana khuluma kontombazana yini? Ngiyabeletha. Uyabeletha. Ngilani hlola yami. Ntombazana hlala phansi. Hlala phansi ntombazana. Hlala phansi. Hlala phansi ntombazana. Hlola yami. Ngivele. Ukuphi ekhaya ntombazana? Khuluma ukuphi ekhaya? Isikhathi esisekho. Yeah, ngidaba isikhathi isho phela ngibiza abantu bakini. Ngiyeza manje. Hayi ntombazana ungayenzi lonto. Ntombazana. Ya ngizwa kahle mlungu wami. Hayi angibhevete sifuna ukuthi bahleke hayi bengeke. Balenga kanjani kwena? Yeah. Befuna bahleke. Oh, engathi lana ngisosho ukuthi ngiqinise kakhulu isandla ngoba befuna bahleke kodwa bangakujahi ngemuva. Yeah, abayidabulanga udingo. Iye phela mntu ngothi isikhathi bemeduze kwakho athi funeke bakuthande. Hayi ngo.
hayi usho isandla mlungu sithe uqina ke usho kube yinephutha lapho ngizwa yasibonana mafika hayi ngizwa Nkosazana ngiyacela ngicela ungitshele ukuthi bakuphaphaza bakhona ngizobalanda basitshele ukuthi bazokusiza please Isikhathi asisekho manje. Isikhathani manje? Daniyeza. Lalela tshela lo mntwana wakho ukuthi akame kancane mvimbe kuze kufike usizo ngiyacela Asitexa. Angikwazi ukuthi nje kanjani ngoba kusho wena. Lindoda amasiko mina angeke ngize ngimele lento ukuthi ngizalisane nawe sezwana please ngicela uvimbe lo mntwana wakho Siza bandla. Nkosazana ngizwe kahle abumakhelwane bami bazongihleka sezwana kuthi babangihleka umakhelwane namasiko ami azoxabana nami Ngizokuhlaza phakathi ukungisiza. lalela ngizokusiza okay lalela ubhongo uzokwazi ukusiza okay ubhongo imakufana nobhongo yima nkosazana ngolathi ubhongo kugeza khona masi